Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Pulet Karibhoy District hakasi sa jan kilahir siya kasinong Lumding Assam. Ban kem ya wei pulet ka jala Assam ubalatip kerteng kum uprojen lang thasa jong ka 18 Assam Police Battalion Lumding halor ka jingthmu ban le bijot ya ka wei ka hebret kanthai na ka wei kasinong hapo ka thain block 2 ka bahab hapo upur usam ka maulas nai outpost. Hau kerwa balapa de Senior Superintendent of Police Karibhoy District u VS Rathor ula pentip bahaka arpenyoterek unailar arjapsan la mudi ijhar ba wei pulit Assam ula thmu ban le bijot ya ka wei ka hebret kanthai bat sha kemru hakipaj ba bat haka jia khun u light pad dakasaj u SP ulaytho ba ya ka case la register hanongpo Women Police Station hapo ka section 3 bracket A/4/5 bracket A bracket 4 bracket M/6/18 jong ka Pokso Act bat ka jingto ket kalaya chakaman. Ka kinhun pulet na ribhoy kalahir siya Lumding Assam ban kem yu projen lang thasa menta ka sisa jan hakapor siteng singi bat ya uni pulet la wanra siya nongpo hakapor janmit. Shushu USP ulay thu baka jingto ket kalaya chakaman. Bat shen on IT siya ka kashari ya ka jing pengat kendon ne ka charge sheet persya ya uprojen lang thasa. USP ulakular bakatanat pulet jong Karibhoy District kan sale ya ka kam bat ban pen state no mardor ya ka jing token bat ka jing pengat kendon kenang ban penyo ya ka hok jong kalanon bat baka sorkar kan yo siu kam kloy ya ka bailut san siya kalanon. Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante siya nala ne bantang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan kta syo.